Fernando, itawag siya sa tindero. Itlog iyang gipalit sa tinderong bagong gupit, gipakapinan o gasin. Ang itlog ngalingin, ang kagutom ni Inday sa duha ka itlog na hupay. Mapahiyumon kaayo, galaway sa iyang paborito. Matud pa nila itlog sa kaon makapagana. Labi na kung itlog maalat ilan. Parat-parat, dilit gyud kagutumon. Kung itlog ang bawon, maong bisan na sa kapunta itlog. Si nanay di pa kapanghimuta, sa silong maghapa-hapa, mo diritso sa manukan. Kung naay itlog sa pugaran, kung walay makitan, kulkugon, lubot sa himungaan. Grabeng pagkaadika, kung way itlog magluya. Musugot ra si nanay, bisagan na lang kanunay. Maurag yun iyang ampay, ilog ang iyang kalipay. Matud pa nila itlog sa kaon makapagana. Labi na kung itlog maalat ilan. Parat-parat, dilit gyud kagutumon. Kung itlog ang bawon, maong bisa na sa kapunta itlog. Pangita. Bisan pa sa katiguangon, si Lola nanamkon. Itlog ray sikrito nilang duha ni Lolo. Mutuo ka og sa dili, wala gyud kuno'y bidli. Problema sa ilang panagtipon, way laing solusyon. Nakaingon si Lola, kagum komitloga, unsang hitabuag iubo. Basta di pa ka matud pa nila itlog sa kaon makapagana. Labi na kung itlog maalat ilan. Parat-parat, dilit gyud kagutumon. Kung itlog ang bawon, maong bisa na sa kapunta itlog. Pangita. Hangtod lang karon ang itlog kay lami suyupon. Lami sa tiam-tiamon, bahalag way kanon. Kung imong usapo-sapo